Shonantur, boa noite, boa noite, boa noite. Como está se começar com o programa aqui, não sei que de começar 8 horas para sombra, Genesis avisar-me que tenho vai igreja, anto igreja te acaba net mitari 8, me dico ne alto uma meia hora para bobin bem, para assim ne orei 8 horas, bota ding, pica pica. Faltando 4 minutos, mi te punter mi mes tanonda Genesis a queda. No pa ora, eta bin contestami, ku eta cancela e entrevista pa su proprio seguridad. Mi te hanje e cosa ki, hobby jammer. Hobby jammer pa sombra, hasta ma jammer e programa Quebra Silêncio. Genesis a quebra silêncio de hopiai de socatada que tinta toma lugar. Lamentavelmente, Genesis de la Rosa a cancelami. E cosa aqui, mi no puedo assim, nada com ele. Nada com ele. Mi no sa, que lo guardo me sa, mi no sa. Pero mi tahanyo hopi jammer, que na último momento, eta cancelar a entrevista aqui. Mi tahanyo hopi jammer. Hopi jammer shonan. Alisette Laurens Bonoci. Hopi jammer, que e cosa aqui, da toma lugar. Jammer. Hopi jammer. Pero shonan, último dia assim. Min po kibra hero kumang. Dat duel mi masha, ku mi tengo desapontados nan. Dus, lo mi bisa a trove. Sorry. Sorry dia mais, ku a noite, mi not in programa. Jammer. Hopi jammer. Mi amira na Genesis. Una mita, basta. Basta fuerte, valente, com hopi coragem, para quebrar silêncio. Pero awe, ela lagami na kaya. Mi tayo hopi jammer. Hopi jammer, ama bisa, en ti no dimensiona ningún nombre, no te interesa mi nombre di nuende, pero mi te quiera sa su historia. Su historia. E il maltrato non contato ma lugar. Kiko, maltrato fisico e mental, antota di con a numa e la decidi di quebra e silenzio. Pero jammer che la lagami na kaya, anto lagabo sang tame na kaya shona. E di pat su messo seguridad, e tinco cancelar e entrevista. Pero a trove, bon po bini después, faltando 4 minutos para el programa comienzar, si mi no a apple, lo no a la gamisa nada tampoco. La gamisa na tengo. La gamisa. Shonan, misa mas kiko pa bisa. Dus, te sakite e triste realidad. Die no se na. Ja. Boca sine grande riba kaya. Anto, pa un entrevista, bota pape di bo seguridad. Wow. Lagami la gele te kinashona. Lamentablemente. Non stavo aqui cotin. Outro simão. Com Deus poder.
Mita desejar Génesis, tour clase de éxito. Mari Midushi, conta. Mita desejarle tour clase de sabiduría, hoop y energía para cada cosa que hace. Esta es una misión y me espera cósmico lo que da guía con sabiduría para quebrar silencio. Unta que dame nada otro papisa. Génesis de la Rosa, tu clase de éxito. ¿Va? Ok. Televidentes, ¿no? Love you. Mañana noche, mitad y 8, nuestro boleto con Dr. René Martina. Chao, chao. Pica, 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 pica. Daqui o bolso assim mira, outro pica pica currita. Pica, pica, curita.